We're all humans. We should all share in the richness and the creativity of our culture. No exceptions. I realise that it's not my body that is the disabling factor, but it's society and its attitudes and physical barriers. La meva filosofia no és que el món estigui adaptat per a la majoria, sinó que ho estigui per a totes. La normalitat som totes, no és la majoria. La inclusión es tan amplia y está tan relacionada con el concepto de la vida y con la misma filosofía de entender el mundo, que es algo que tiene caminos múltiples y muy emocionantes. For a long time, people just thought, oh well, if there's a ramp into the building and the people can come and see shows, so you use wheelchairs, that's enough. And so it has developed putting access into the heart of their productions, so it's not just an add-on or an afterthought at the end of the production. Es poden afegir les mesures d'accessibilitat també en el que és el llenguatge teatral i escènic. Que des de l'escena ja es funcioni des d'aquesta percepció seria fantàstic. És important dir que l'accessibilitat no va en detriment de la qualitat artística i que l'accessibilitat pot aportar molt, en aquest cas escènicament també. Para llegar más lejos y abrir mis horizontes y ver cosas que nunca pensaba que voy a ver. We're actually changing the aesthetics. We're beginning to show that there is other ways of doing things. A body like this doesn't feature in love scenes. It can't be Juliet to someone else's Romeo. Descobreixes que hi ha molta gent que estem en aquesta sintonia i molta gent que estem apuntant cap aquí. When you know the importance of the work and you've got that desire to do it, it's just really important to keep knocking on those doors. It's really important that we make those connections with other people who are just as committed to doing the same work as we are, making culture accessible for everybody. La cultura ens pertany a les persones i totes hem de tenir les portes obertes a participar a la cultura. No només a consumir-la, sinó a participar en tots els processos culturals. El teatre no deixa de ser la vida en si i, per tant, perdre's alguna cosa quan és possible, accedir-hi, penso que és important. Si hi ha barreres, les hem d'intentar superar-les i posar eines perquè es puguin superar. Escoltar i aprendre de noves experiències, compartir també la nostra i incorporar mirades diferents. És una necessitat, jo crec, que de la pròpia societat, que el teatre sigui accessible per a tothom. El teatre ha de ser accessible per tothom i no pot ser-ho de cap altra manera.